tulai ta a igam sung wa chima ma jing igam sung o se jong hello indian pumpi hot ling jing kol le vai emi koi khan tum do hi chi indians mi zo si in at anei ding ato kha so ke a hi in hi chi chu ipi ham iti ala hin SIR special intensive revision hi chi hi ai hi chi he mi tampin ka ke bowling ham ka kick ball loading ham tia mi tampi poi ka pheta chu chom khat phat khat lai ya epi ham other card ke kap ding 66 number hi ke kap ding ham ke kap loading ham vaccine lo ke kap dang ke kap loading ham 66 number hi jap chom ti a ke boina lungdon na mi tampi anum banga tu chung jong hi mi tampi lungdong le hoisa ta ke ru a hi ta ni nangin jong hi chi SIR hi na ke bol mai thei ta su na ke bol lo lai mai thei hi chu ai pi chu jong le lungdong ta no mai thei ala wa le lungdong lo wa jong no mai thei hi chu tu ni kho a video hi chung chang in a sim dio hin a lungdong lo ho dinga jong het pe na hin tin chating ta lungdong ta hon jong hi chi video hi in ngai te di win jong iketiam be hi chi SIR hi chi special intensive revision tina a hi in salar boy haukip ama in hi chung chang a sein a chun special intensive revision SIR kiti hi election commission of India ECIN mizo si ama mi malchi voter list adinga khenjil na to gon hoita anei chu hin hi cha hi peido dinga kilom ho athi gamdang mi ho ti ho ki peido ki sumang a India mi di ta akum kum som le kum git wal ho amin ki khumlut lo ho chu khumlut hi dioi it's and now manipula hen ati sa 2004 kuma anaki bol zo wacham he cha a ko na chu kum in sima le kum som ni zawa tu kuma atha bya hong ki bol kit ding ai tin aman asin ai le hi chi SIR special intensive revision hi ibol kho ngai ham mi tampin ka bol dam ti ibui naw sa tuin ga ngai lew hen 2004 kuma chu voter list hen chil na le hol chil na akibol jo kalsi iza ese ma bang wajan kum som ni sunga hi athi muncho choma ke chau ham voter list adinga akum hlinga amin ki khumlut ngai lo alawale amin pinai lo ti ho zo si chu avela hen chila athi hole India mi di ta hello zo se chu voter list a kona amin u la do a chole akum hlinga voter list a jaw lo zo si khumlu thina dinga Indian dan pi ti chu constitution article 324 le section 21 of representation of the people act 1950 noya hichi amo thane na dungju ya hi election commission in Manipur SIR chiradinga thupi ahin nei akichi taina ai le achutia Manipur hi iti le ke bolding ham hisi pen hi ibui naw ai kita ni hichi Manipur sunga hi hichi SIR hi 30 May a ke pana hichi 30 May achi sa 30 May a chu anaki pan ai ta en 28 tulha 28 June 2026 chana hi chi rading ai chole tuni a hi date is ari tam date 10 hita chu nai cha bo hita en hichi 2026 chana chi rading hichi chu date 28 June chanbo hitting hiti avel vela ese no chu ai le 28 June 2026 ni hoting la hen polling station ho su top na ti chu gop hom ding voter tam na jep ho chu su hending he chi ho chu su mang ding ham elawale e biam hop hending a hoi e biam atam afom te chu separate na bol le ding ko chu ting ta le voter tam na jep ho chu su hending afom jep ho su hending ita bang to hung cha la ding ai chu zo 5 July 2026 ni hoting le draft electoral rule hongi phom do in tin 5 July a ke pana 4 August 2026 sungai adi lo ho hi hongi su di dingai e chi ki su di thena le azaw dinga lom zaw lo ho khomlu theina phat chu hung khong kit ding chi chu 6 September 2026 le final electoral rule hongi phom do ding ai
ai le thilum tan cho ake chi yeng tan hichi abana sei num chu sir hi kujen abol dingam ke ticket chu question ke hichi hi manipur sunga sir mo putting in hichi hi BLO ho ngan sina omini hichi BLO ho chu boat level officer tina hin hichi manipur sunga amo hi boat level officer ho hi 2956 mo pu na anachang win amo hin 30 May akona 28 June 2026 sungai amo mo pu na mun cha insun ahin chutwa special intensive revision ahin chala bidioi aile abana chon hichi sir hi kichak dingham ti hi question aum kinin hichi sir hi kichak ding hilo hi kichak ding a hi pon ahin la BLO ti chu boat level officer ho ahung ting angai cha dung zui a ema panading dola phate a pan la asi angai jeni 2005 koma ema umna le polling station a inu ipa insung mi khat pen to ema voter chu ling ball ding a hin hi cha dinga chu voter card nei zo sin ema passport epham hi chu recent khat chi chule identity card khat other alwale driving license chuting ta le school certificate alwale VA a ko na jong resident certificate chuting ta le xerox ball sa a king sa a ki koi angai jini 2005 SIR a jawlo wodinga anu ham apa ham 2005 masanga voter card nei ho khat to link theina dinga inu elo ipa ama ho electoral photo identity card ho jong ai chi am ho number ho chu hol do sa koi kijing sa angai jene ai le hi chi aban esei be no chu ebola SIL hi gel ho ngai ham ti hi question aum kene aji chu SIL ji ahin bihal ahin voter 40 lakhs var hi chuting ta le West Bengal 80 lakhs var Tamil Nadu 15 lakhs val chule Rajasthan 30 lakh var hi pai to delete ana hi nei hi si atsu e hon jong voter card ka nei ta imo lung mon lo di mo pen lo di u e ma chin ikigel kho wa update ikibol chi o hi hum pa pending da nai tuni ana gel kho lova namin na ki khum lut lova ile phunung le voter list namin khum lut na ding hung ha samai thi e adin ei mo hi mun choma aki chau jing i hi si ule tu lai gale to inei lai ta a hi za hi chi ki gel ho chi ding hi hung phading da na hi voter card hi India mi hi na di ta phot chi na zo a hin other le adang ho hi ei ma hi na ti chu identity card a hin hi za cha voter list a kamin a zaw lo le chidang nam dang hon gam pa mi ati la awa zaw the ka hi ti he chen poma SIR hi igel ho chi diu a hi ti esei do nom bin acham lam pena Indian mi citizen khap nahi na ve sa na jong a hi nei he chi SIR ja hi i khu a jong hi te ngayam ti ho jong question om ke nen esei nom chu thim zil ji le na to ji amun choma ho dinga chu SIR ja hi i chen na khumna khel ding ti na jong a poi o gachi khel de jong chu angai de sampon ahin la online a jong chu BLO ho to kithol akithua amo kho pia angai cho kithot to mo da bol the hi ti yong hi isei do nom gen ai le emi ho dinga adia ho ti dinga isei nom chu emi ho hi penagam da tha sa te thim jil na ji alwana to ji le thil dang zai mun pi khupi a cheng lu jing te chule hole viang tha sim jing le ale wale ki chau za chum ta cheng le na jong nei be sa khu tha sim hi ta bang hoi I bol no mo hi tunia e hon igel diu chu polling station in a zo si wa hi voter list a khis on loading a pan ha ta ila o anga je ne a cheng le chawa iki thang sit eng sit wa apa chom ding jong om be se pon hi za voter list a phat te ke cha iminu a chi na ding za lam kai ho thing zam ta house ho polling station a hi BLO ho min le contact number ham hi chi am ho contact number ho zo hi e hol do wa mitin SIR la hi ki dal lo dinga pan ila khom chi do iki bol khom so ke do iki tho khom so ke do hi chi house ho alwa dang ho en jo i mo po wa le
hi chong hi hung hoi che na lai mai the e che lung puri mun tin e mi chen zo sa inei lo wal hen e san gal ji le o kyang ni ho gal cha jong hi gal jam tam ta da la hung ke khadio khonunga nam pi din mun ha ta hin to kha ding the ya jong hi sa chu e bon cha wa hi chi SIR hi gyal kho chi utin mi ten holjin khoplem le gamdang mi banga e gyal na wa ko na hi on thorna ding za ai pan ila de hi e ki tho kham na khat jong hung hi ding i ti i ta lang no me ni a chom lama hen e het thim te te de vin ga ta lang be le wa hi chi SIL ipidia bol ngai ham aji chi khan na voter list revise elwale ki velvet na tabang ai ne thim ta chona ale ani na chuga sai lewa hi chi aki bol ngai na chu ipam til ani na hi lisa na zaw lo kha le vote na tha thei ta lo ding su ichi na bol ba hi le athum na achu vote tha thei lo chu a boy be se poi ti thei hikit lo chu aji chu electoral list ana zaw lo le indian mi na hi lo ti na hi jing chu kindian mi sa jong la chun alina chun tu lai ta an mei thei te le naga ten e ha de na pen u illegal immigrant ai lo wale refugee e ti ho hi chi lisa amin zaw lo ho kha vele hung hi di wai abana chun hi chi poimo na chu state danga hi chi achi pi bin ade in west bengal mi tampi bangladesh langa jong government in ale so ki ta be ni abana hi chi khunung le house le BLO ho in oi mona lo divin tu pha na hen kilem sang pe na hen bolo iten adi in gampa ma service ball ho student ho chule business dang ball ho no egyal ho chu angai aji chu isili si tu apana hung gi zui to pe ding a hitan tu a SIR a zawlo aum khale aphat cha BLO ho to jong ikza tu angai jin hi mi loi kharen agyal ho poi aji chu vote ban te la khalo ai do le vote idei jong ki pi khalo tia gel jong ki da lo oi hichi SIR hi nampi isu jong atong khan aji chu phatia e bol lo wale hi vote o hung hlom ding mi i phalem na ka was an noi wa ikun na diu phat hung thong ding ai hichi mi mal adia jong poimo mama hin aji chu hichi lisa na jaw lo kha le burma ham hoilang ham khana chu yung ki sol do thi oi aji chu vote nei lo ki chu indian mi hi poiti hichi help phot di ai iwang phat naw chu BLO jong emo veng sunga jong tulai gam metan hi chi chan si ila so lo du bol do gang chara hi ki bol do deu hi hom panten koima by force ai ki bol pove hi jong le hi chi hi chung chan hum kai na za chum ine ho hi hi chi hi solve ga bol nom ja chu bi do hi ika ta lang isi mo a hi en chuting ta le hi chi chung changa special intensive revision chung changa hin KIC ti chu ku ki in picture chan polin jong amo hoin thupon abol tawin amon asai na wa chan tu chung ECIM special intensive revision SIR ahin bol hi kumdanga revision ki bol hot tabang ahi tapon hichi India gammi hi na citizenship to kimat ahi ta zin nammi pite hon egyal ho so ke dim ama pen tim na ong kinai ati benai amona sei bena wa chon galja gamsung dal ha ham district choma chi ho IDP so sin tu chung SIR to ki saya na khu house ale BLO ho document ai lo wala photo angai cha ain sei zo siwi na pi su ke diwa tim na le hel sa na sa ong kinai hi hichi special intensive revision hi chamka sunga government in bol siding to on ane hi nammi piten kitu ta iki bol chi diga het sa hin kui tabang a thiam lo om jong le BLO hot ai lo wala khu house sa ham VA ho amota ki do a kyo da bolding ai hichi mi zo si i ho sa dio hi ti a hen apong do ta ben hi hichi hen video isin naw a chai na sei nong chon hi chung changa boina ja chum lung hla dai ani ho jong hi ilung hla dai na lo diu khat le ta video iga siam hen tin aba na chu nang lung gyal hi tan tin itabang hi ding ham lawa chung changa ni het bm lawa le na lung han na do na lam ipi ham emo khona kingam hi tan tun kha isei thei chanu hi chan chhi tan te